Eky'abarere liryo niryombekwa ari Buhinga Regional Referral Hospital erya rirambwirwe abanyamakuru batarimu na bamwe obebembirwemo omugambirizi w'ekitongole ky'ebyamagara Labage niyokizaho obuhumbi buna kombekwa ezin biliyoni 1 3 nezokugura ebikoreso. Ekiziba kibere twine ninga biziba bitubire twine ekyamani munonga kubire kubyo kweshanga mu Regional Referral Hospital nkeeki teka chebera ngwara zona harengwa rezibabere basika entebe CPHL ninga URVRI chebere engwara Kabale yaashaba ate kiziba ekyo ko oni mumanya urugendo rwo kugaho kaza Kampala oyebwira kashaga mu mukatini no bazo kachebera then bakugambire results ati results okuzifuna twala zakati nakumwe nakubiro bawi ati labo baba kimaze nebima ngabitademu netufuna abakozi abasawo abayina obumanyirivu bagenda kukola ku mbuga okumanyiriza kijja kuba kiyambeko tukatandika okwombeka eki project ebiri 23 byoko kubanza omwaka ogubwire kandi tukashemerire kujumara nk'emyezi 3 ehwireho konka yine ebyateganiseho fotopoto n'ekicweka ekikufuna enjura nyingi nobe byona byuni bikorwa irwarere rikine ekizibu ky'oruya rukereza abarwire ekibeserengo na oxygen amakoraga gasha kwa Dorin ninsima abwa TV West.